دنگ گل دنگ کردستانیه. شنوندگان چنل رادیو دنگ گل دماش کو در هجا ایرو هفته کارن 2024 شهری بروکسل ساعت 10 لامد 12 امنو چند نواروجه ده پیشکش بکندم دم آزادی اره برا پویه. ایران لشکرین خوش سوریه وکشاندن لگوری نوچه که روزنامه نیویورک تیم از ایران دست به وکشاندن لشکر و فرماندارن خوی سوریه کریه. چاپکانیان راگاند که ایران جدوه و دست به وکشاندن سر کرده و فرماندارن خوی لشکریان دنوا خاکا سوریه ده کریه. روزنامه دنوچه خود راگاند که فرماندارن ایران ج پاراستنا دستلات اساد به هیویمانه جبو و جرایدارن ایران فرماندای کوبالیوسخانه ایران یال شامه والا بکن او بارگه لشکریان پاسدارانجی ورن والا کرن. هر واحد گوتن کو بشک فرماندارن لشکریان ایران و گریان تهران و بشک جبر به لبنان و عراق و چونه. نوین در آگاهاندنه یا هزین اولکاری هندرون درباره اپراسیونانده او آگاهی دان. هزین ما اپراسیونه که اولکاری برفره لدیجی تاقین کانتون رقی پیکانیه. دوی اپراسیونه ده چته هاتنه گرتن هر وارچک و کلو پلین بوان رژه هاتی دست سر کرن. دا خویانه ده هاتی ارکنن که چته این هاتی گرتن دایشه و جیش و تانی ین دولتا ترکا داگر کرن. هزین اولکاری هندر جگل خود که لدیجی تفگرین بگومان هشیار بن. گوندن روجاوی تلتمره هاتن توپاران کرن ارتشا ترکا داگیر کر بچکن گران گونده التاویلا یه گونده وارن روجاوی باجار تلتمره یه گونده وارن روجاوی باجار تلتمره توپاران کرن ده درباره بمباران ده آگاهی زلال ترن هاتن بدست خستن. 21 مالباتن کوچبر چلاغای هاتن پیشوازی کردن جخالکن کانتون افرین شهبایی کوچبر ایشان دولت آترکا داگیر کرد و چته و کوچبر هرما با کروشات سوریه بونه و دو ایواری 21 مالبات گشتن باجار چلاغای کانتون جزیره. مالباتن کوچبر جالی مجلس باجار چلاغای و هاتی پیشوازی کردن و مالن چینین هاتن بچی کردن هیا کوچین تیبه جوان رورن دیار کردن. ده چارچوه بچی کردن دمکی ده کنه که مزل تاخت صلاحیتین آلناوین دا باجار هاتی ودان و همو پیدیوین بنگین لحاتنه بجی کرن. لالی کدن لباجار و گندن چلاغا یا خانی تین آماده کرن حیاک و آماده کاری بداوی ببن ده مالباتن کوچبر لیبین ورنجی کرن. گله هرما باکروشات سوریه جبو پشگیری کرنا کوچبرین کانتون افرین شهبا و گندوارین باشور حلبه و همه دنوالی و تبگری دنه. لاوروپای چالاکین جبو پاراستان شورش روژاوا دوام دکن رخصنا جنانا کنگرس تارلو باجار آلمانیا بونه چالاکی لدارخست چالاکی لپیشی آوای اوفیسا یکیتی آوروپایات دارخستن اندام کنگرس تارلو وی دره دا خویانی اگدان چپمنیه. بانکlara گشتی ناو نتیوی کردن کل هم بری بن پیکران مافان بیکن نوات هفگری ده پشت داخویانی چپمنی اندام کنگرس تار آخوین و ایریشن دولت آترکا داگر کرد و چتین و شرمزار کردن. پشت دوسیه کو آماده کرد بون راد اسرائیل دارن یکتی اروپایات کردن. لباجر اوبرسون آلمانی جی کردستانی و دوستان خالی برگار را ترینه یا ناوچه کن بند چالاکی دل سر ناو رخصنا جوانان آتا میلان و پارتیا چپ آلمانی داخویانی کاتاین. رخصنا داخویانی ده پشگیریدان شورش روجاوا کن مدیجی داخویانی دا و بانک لالی گرین دموکراسی و آزادی کرن کوش بو پاراستان شورش روجاوا چش دستوان وری کرن. به همان ارمانجی لباجار کدن آلمانیای دورتموند تجی چالاکی هبو چالاکی به تبلیغونه که خورتا جوانان حتی دارخستن. داخویان لوی دری دجی ایریشن دولت آترکات شرمزار کرن و بانک لحیزه مروی ناو نتوی هات کرن کلی دجی وان سوجان رانا وستن. به همان ارمانجی لباجار آوستوریا ایسپور کنجی ایریشن لسر روجاوا حتی پروتستو کرن.
هێرشی بارەگەها کووالیسیۆنە یا لە باغدای هاتێکردن لە گوری مەدی عێراقی بەریانەها بدەمێکی کورد بریا موشێکان هێرشی بارەگەها لەشکریە یا هێزیان کووالیسیۆنە ناو نێتەویان نێز باڵافرخانەیە باغدای هاتێکردن هات گوتن و بە عێریشێرە لە دەردۆرە باڵافرخانەیە دەن تێ تەقینان هاتیە بihîstin هەیانەها دەربارەی عێریشێدا داخویانێک فەرمی نەهاتیە داین. ئەمریکای بانک لە وڵاتیان خۆی کرد و ji Sûriyê derbikevin êrişên komên çêtê yên ser bi Tirkiye li Sûriyê her ku diçe zêde dibin piştî heya Tarîl el Şam İdlib û Helebê kontrol kir rewşa li Sûriyê her ku diçe ber bi aloziyekene diyar ve diçe. Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê bi daxuyaneke bank li welatiyên xwe yên li Sûriyê kir ku demeke jiya din zûtir ji Sûriyê derbikevin. Amerîkayê ji welatiyên xwe xwest hîn balafirxaneya nav nêteviya li Şamê vekiriye xwe bigihînin û derbikevin. Hêjayî gotine Amerîkayê di sala 2012 de balyozxaneya xwe ya li Şamê girtibû. Welatiyên Amerîkî yên Şamê biriya balyozxaneya Komara çek ya li Sûriyê karên xwe birêve dibirin. Mehmet Turgay piştî 32 salan hat berdan. Mehmet Turgay ek û li girtîgeha Ewlehiya Bilind a Burdurê dihat ragirtin îro di danê sibehê dihate berdan. Mehmet Turgay di sala 1992 de li Edeneyê ji aliyê dadgeha Tirk birince da têkbirina yekîtî û aramiya dewletê cezayê muhebetê li hatibû birîn. Turgay li pêşiya girtîgehê ji aliyê xizmên xwe rêveberên Partiya Wekevû û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî û Tuhayê derê ve hate pêşwazîkirin. Turgay spasiya xwe li girsiyê kir û got berxwedan jiyan e. Turgay piştre derbasî li cemalbata xwe ya li taxa Daloğlu ya navçeya Seyhana Edeneyê bû. Gel li pêşiya mala Mehmet Turgay hatin li bahev û ew bi fîşekên hewayî pêşwazîkirin. Li Hollandayê hişyariya bahoza darekê hate kirin. Balafirgeha Schiphol a ku li Amsterdama paytaxta Hollandayê ji ber bahoza darekê bandor bû. Ji ber ku bayê zêde bandor li seferan kiriye zêdetirî 100 sefer hatine betal kirin. Malpera balafirgehê piraniya çûnan bi kêmî ve saatek betalkirî an derengê nîşan dide. Belê godan jemes nûçeyên saat 10 pêşkêşkirin ana xatirê vedem baş.